Oruguto orwasibana rutindwa norwegomborora konkabe gomborora ya Kizoba nabajanga tubine sente zo kurukoraho. Bayamaye gomborora kugamba ebi abatura barukwerwaho Dan Mugura bayekwatiramu okutindo omwanya ogutire nugubateganisa okutambuza emirimo yabo. Twinaka mwenyamu tama ahabwecu mwenu omuntu kutanga hamuhanda nkabiyona bikaba modu konka kushanga nkabuyanja nguturukatofu nkirebuka kwa munonga. Government nekora programs za yununji konka wotagitira mana yo kasupportinga bona government nekora in vain ninge byekozire nubira kuriyazinga results zayo ni program bagira ngubo muri mugwabo tugukora ngo nubamba bitugambira hatwigo mu karuru bamba jengo byatwebiri kandi 21 chimanya ngunka MP muri mugweno registration aba RCC tumanye mirimo yabo na bakansara kuko mbo bakubitugambira kandi bibe biteka twebiri kuko mbo no kwenda kuyiha hwebyo tukijya ngo baryama banje ngo mbaza kuri imihanda ukabije bakwatanise nitwe nkaba butwasiba hana butu bamombe begomboreji batugambire kiruko bateganisa okore mahandeji baturutire on financial yeji kandi sente za cottage zibire zitakizere kandi uko kumanya cottage government itine sente zebiretire aha road fund muri cyo kibekeresero rwuto rutakozwe nyonka cha person wa general purpose twire munonga tugamba hangutezi konka ko kumukumanya egombora tukashanga tino basabwa carvats konka tusima munonga mazima kona rebodani mugura karchiko okutereza carvats kuri bangwe nguto yitu yabasa kugarukaho kandi abantu bagikozeseke wowe inesha bagira nkonka kuri aturengwa ine enyankonyo noze yojirota mwe bare kushanga urwigi rwanje rwigwire ezo mushangire zicinjira mutakafayo ubu nabo kumurizagarake murashanga bazire bata bigwire muze mugire muta Gasha kwa Onesimus ndiya nabo